na onye ba ne ba yenye Wenya ika gbona fia nyega na ba kala fika Torgbui esri pa play Torgbui Wenya vovo tutu kelema anyana na kuran wana tan because onto nya ba gbona onto nya ba fia gan le mi achiminya e kenye Torgbui esri fifila fia mi gbogbo ma Torgbui Wenya e ga gbona fia gan nyega na ngolo fike Torgbui esri ke mi nya ba chamie kata mi nya we nye fia gan na ngolo wa fike ya gbona no ge as lowo fon popon shi let's akpe Everlove TV once again me va adore Torgbui ashata fuata e ke onto nya ba Coronation Torgbui nya ni ke aji galan ka kayomo afuara la gbanya fika wa adanu de ka evema na mi kude Coronation ya e kenya Torgbui Wenya bakple efe mama actually onto nya ba te faro je bo onu ya le ka ka ga ba o ga la fia mi va ba mi akonu mo mi akpara ba de afia kenya te fe ko bo ngom le de na na ji ma fuma egba Everlove mi va adora afia kuma go ba sound system do o fix da afia ke sound system ya da ja afia ba nu sha wa afia o ga le ke anu ya o je fix na o je gomacho a chok aka ba da shi na egba fila still o ga fix mo po ovo anka na mo nko yonkwanya amamate gbodoji amamate gbodoji okay egbangbo meseba mi awe nya me yo ka anu ya organize mu la afia agba nene me olema okay nam mmachocho lakojo afi egba pa wona na jaji lafia na rotomi chogoma jejama aba mema kena imeja forere yo goma aka khama dogore ya falan ojiema okay mi ejo nya ba amachichio owonwe wo pobo ba yo dan shanra loji okay wo fi ejeruro goma okay yo na mo npopo mi ba pa meji to waro apa ke kumon reji o ha ba na forelia ikenye sefo anyare li ogble ta oto jinworo ba yibo fi oko Coronation emi glo na ikenye hehere gwo yes okwe dogri okay ta mi na date ikenye nkeke mi nwoge kaka mi ba date ple tomo dogo e ba signboard ple tomo clan duoma ma shama kweba date mi nwoge vo ye amachichiaro mo chichire ka varo o to egbo garegbe fa ba yo ko nwoge le te fe tutu mi be mi nwoge le okay kaka ha ma jivu okay nwi te ma jivu nya ba afia gan romi la manya nglo gan mi room now no nya kokoko aje ba mi awe la nglo gan anglo do makata aro fodu ko makata ya Wenya wa foru fo le te fo mu kata ta mi ba we le Torgbui o mi we le we o mi we la nglo gan mi we le gbaflo chito yo nya nglo nyigmanji mi le ko ye mi ha wom le ko ya iba gbogbo la fi mu kata akpe egba carnival to here ji no ga egba zamo fia onyi no ga fia ku kaka nwu naka Coronation alo ma goba rego plepo ko nwo ike o wona mo wona fika mi ogele ikanya menye choyo ma jivaga nwi ejo nya ba Coronation aro rego atu na ro ma okay mi ro ogele anglo ganto ikanya Wenya afie yin to nro Torgbui ganto fie yin to nro ko nwo le ji mi ogele apamagoma okay le ko mu ovo ma imi gbogava Torgbui afi okay wotakpaji okay aro poji okay mi aba wo wona okpoto mu ya eja dudura amanion ple ndudu ple tomu kwi okay nene me olema ke le Sunday ya anya fuma to okay fuma paple amachichi aro to okay ta ya manye duoja to ke fia ba egba efie ya paple echo ike o konto ya do ji no gele fika Wenya ngolo Torgbui Wenya ngolo do vaya fuma ye mi na kon de ka vero ogele atan kon na mi kon ka o mi nya imagine kon nya ma imagine kon more wonya ede kon okay ye na lan kure nya me nfu no ma re manya de kon mu ne mama glo no be o re oge o fia wo fe okay le o chifu garanye hi le o otaku ko ple tomo nyima te ku mu gaka anya imanya nya be Wenya nto
Zuye katan kpon la ba nglo duo katan na ro fo du ko katan je zuye a iba gbogboji only zuye do e kam ibn aba zuli e ko elni zuye katan afimi e o nglo ro afimi o lema ta zuli ma eje bo ko nworu ni nene me o lema akpa majima asani agoma la gbo na adama na mi na wanya ba na ba yenya venya ika gbona fia nya gana ba kala fika Torgbui esri pa play Torgbui Wenya vovo toto kalama anya na kuran mana tan because on to nya ba gbona on to nya ba fia gan le mi achiminya e kanye Torgbui esri fifila fia mi gbona Torgbui Wenya e ga gbona fia ganya gana ngolo fike Torgbui esri kamye nya ba chamie kata mi nya we nya fia gana ngolo wa fike ya gbona no ge as lo fo npopo chin le nyanye ma kuku ma pakle nye so ma okay Torgbui esri a aro mi Torgbui esri a ibe jikpi awo ma jikpi jiole awo ma jikpi jiole what's the meaning of that aglo ma ye jikpi ke la glafe aro ma ke la glafe okay yi jiole menye jikpi ma jie mi eduto Wenya domdro okay duto Wenya ye be jino nyi hoho cho dogbo nyigbo ke bo fi mi va ro anyi gbenji ta menye gbe onye igboge be o ame dogora jiji mi le jikpi awo le what I am trying to put across anybody ka fia be Torgbui Wenya e fe do fo ha le vovo ala e fe do fo le vovo Torgbui esri a fe do fo le vovo ala vovo nuke jo mi mangu ya mo komne do aja o because any do aja gomo sem ne do aja nya be Torgbui Wenya gbona Torgbui esri fe hoga that is the main any kala do am mala tefo ye mala ruruma ne amachichie o ha nenemo jo gomo jejama na makun viare nwo mi aba gomo jejema o je gomo afu are oyi va yi bo fi o va nye gutanya agbe ye mala ruruma nemo mo nu ruruma le kaka hogba ko no va nu ruruma gba la ngonyi gbaji o ye mala ruruma ne ma le kaka hogba ko no va nu emene ma la ngonyi gbaji o mi ejo nya be Torgbui esri aro me o yona be kponu igbanto ya mi no fa o mi e nu evi o nya okay mu jevi okay ewu na o te viji ga fia awi o nene me o lema okay ta fifila majima na ga akoma na mi egba wana yo ka jiga echo wana yo ka jiga and then Sunday wana yo ka jiga ike afio kan na pemo nmo no ojino no gala mare la fiara mare cho fiara anglo pa fiara jibe ha ya ba akpo wana ya tepe na ne wana ma wanya mi eba wona o je goma hu okay he kanya zuo to e ko ya eje goma cho beach aro of water fi enile okay ikanya dance wo mi gbonare evugbe ma dance wo ma jijo popora amonovi ohun play evukpoka ye pe ma ta hajila vuvu gbona dore gana duo okay ta iko duo na dogore mian konwo poto yo o troso akwime konwo akame ya be akpo reka fetefa ya te adogo mi le anro duo ma okay na mi wo have o wa wo hamavo nwururu na ro no narration paple mi konwo poto aro nwururu aro wona poto o jiga okay le afuota pe ako okay ta fifia enam yenya chogomo jajabe egba jijo popora madoki play evukpoka haji ha vovo aro gbona haji la gbona fun nyama te hnu kata ka mayo recave okay na duo mi akata mi rekajere won ko samu nwanwam keke mo ko yona ba chief one okay egbona okay kini ice okay egbona remedy okay egbona na mi gagere national level ha eno baroni gbona kofinti gbona okay felinu na gbona okay nene make mona for real hajia okay nya gbona okay d black gbona okay hajilo gbona fu hajilo gbona fu egba to yenye ma bajibe na ga gba to pa manam echopo wona fika nogo wala echopo wona de konwaro li abale ma gbule va yele atam kaka kle to mo ikam yekpona e jino gele anloga awawa tam kake ejino gele akpai okay kaka
Konwa kwoto e ko wo ga briefly la ngloga. Okay. Bo fi mi ba se ba yiji. Ava yiji. Que afumare Everlove TV abaile nya ha media house what ava angloga alo family fi wo to pa ngona kwema. Heme yiro nyama te kun afie fie. Okay. Susui time nyama te kun nya ba amaro shime enwole aro maro nya organizer. Okay. Nyama nya ba wo permit camera. Okay. Yeah. Definitely, we need to edge work permit camera, close the camera and capture that history. Man, daddy, it's a history. We need to capture those history down. So, they have to allow camera should come over there and then let's capture this history down. So, I think that will be the best thing. What you want Everlove TV, Hanamia capture, and I know plus this history should be there for a video. Yeah. Okay. Tahama ejinogala angologacho. And then we chula fuma briefly. Then come iva vawo. Bongwa mamlela afia. Tami globe echwa angologa bakole tekbi wata. Yikata olema. Akpebe na jawagba edojene Everlove TV. Jawagba na subscribe to Everlove TV on YouTube and be part of this great family because video yami akpare dagere Facebook anene poma baga chira fuma. Bubotro na ide YouTube na po full video la fuma. Na po full video la fuma. Na mi comment like video plus video or recommended to Abui Buiekpor ojebo akpo video akpebe na jagba akpolo Everlove TV do me ever tegbi ashata fuata ike sound system gang pedi ado ya okofoko chira afia ike na namye emkpoga enu yokaji gamye ekpoga la afia egba babanga kama akpe bana akpolo mi do le Everlove TV yema blomero jagbagba subscribe and be part of this great family. YouTube ye nemnya po video akpogele full. Facebook a short one ye ku afuma no ge akpe